Posljednji ljudi, ovdje je dečak, došli mi jednu potpuno novu igricu koja je za jake, za preke. Telefone, znači vi ne možete jednostavno ne znam, da su vrućinite koliko je dobra ova igrica. Vi možete da zapalite ovu igricu, znači ovo govno neće još da se čita. Kada će se čitati, beti? Budalo jedna. Mi se vraćamo kad se cvrčica. Vi nemojte da pratite bez mene, nego me... Jevo je konačno. Evo. Hajmo play. Ok, got it. Odlično, treba sve da se popije. Ujebote. Ne. Ne znam kako jako da bacim, možda ovako. Jebem. Tako. I opet si, joj. Mi se vraćamo kad se završi ovo govno. Nemojte me žele da nastavimo sa guženjem. Ja mislim da ovo jest, šta vam hvala. I tu baš dosta se napio. Jebem sve. Moglo je to malo kraće. Evo, ne, previše, opet previše. Evo ovo. Ne, kako? Evo, ne, opet previše. Evo, barem nešto. Treba ovako malecno, evo ga. Odlično. Ovdje pada sneg ladno. Došli smo u drugi svijet. Mislim, watch short video na skip. Barem se nešto popija. Ovdje se dobija nešto ako popijemo. Ajde sve, ne. Ostalo 3. Daj, brat. Još jedno. Opet sad premalo. Da. No. Imate ovdje kao neke heroje dobijete, zato mi je ova igrica ovoliko zanimljiva. Gift. Ovdje isto možemo nešto dobijemo. Ne, pa opet. Dobro ljudi, to je bilo to što se tiče ovog gameplaya, a mi se vidimo sljedeće. Ćao!